Kubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya People's United Front kala ther da kabating ka sarkar MDA ka penpaw bagi terang manwan ra lentirel sa East Giant Hills District da ka bakno bakani ka jingtmo ka deban pen kamay spa ki katto kat ni amyo pait ba kala kno baka jing persyang jo sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam da ka National People's Party ban penpoy ka lentirel sa East Giant Hills kalong tang man pen kamay spa ki katto kat ni henry amyo pait ba babun balang Nakaliang Presiden ke MPUF uba dawan poy mi lalu habakaran bikinok tho kubor laong bakaseng kampersya ya karoy kapar hendray lada ka sarkar katmuban pen poy lentirel ha East Giant Hills District kadeban pen biang syai ki an ki kanun yo perkhengi ka jingwan rung juki menderi Uniyo nang yalam ulaban rap da ka baong bakaseng kanam aila yanu bande ya kanu ka kam kaban kata ya ki imlang kasalang kaseng kadawaru bahaswa banon ra ya kalentirel ka sarkar ka deban aishwa bat pentray kam ya ka inalain permit ni ki an ki banyadaya ka jela kila kan turu yo MLA ka Cleariat constituency uba kermen shalaw bade menteri jong ka sarkar jela badya ka MLA jong ka sutanga saipung constituency ka kong Santa Mary Shala bakin pensngaw siya ka sarkar halor ka jing persya jong ki patba ban penpoy ya karel hasor kinwan ra ya kilobe kilade shwa ban ya ki mechanism ban control ya ke influx number 1 but number 2 pade fi dai ban kunni yang i kung gino yang sang malang ba ke intention jong fi kadai go basai ka bai dai bat ni namar wang i don ka ting i ba kalese ka ting tu jong fi ban mon ra e ka we tang na ka bunta ban yo jong toy jong no re jong no namar wang i ba ka ting plan ka jong fi ban mon ra especially for Israel kalong ba ban rain ya spa ko bujuni hak bayade bat marpo ndo nagar district jong is jangles bat kunjo chaki wai ki jila sport tagi thor nagar daw nagale jong ikong gaseng ikwa ban pa ba ladaki intention jong pi kadai na gunta developments jong pa ba ni kong gasan ni kersan mulai kong jong ipat kalong ba ke intention jong pi kadai tang na gunta ka business jong pi shimen te na ta da na kalen jong ikum kaseng ngina maila ban ngina maili yano ban le kinu ki kam na gabanta ban ta ya ki umang salang joni te haswa pinon ra e kranwi kila dai shwa ban ayi ni ya mechanism kum ga ai pi le ki ki lagera khang ba ngina sha tla ka ka jingwa jong rawe Namar was same balawan karabela on in the form of goods, lani in the form of transportation, lani in the form of ini bandra ki paiba te kamun baik karabela dan te galap berman lekunung te naga dalam nakalen jongi kombasan ngina maila bakaralwe kan wan katbom pembian kita kiliti kisenjam hagabaya dai bat kujinyada ya kri bo te kuni bujon pat kado ka message ka jongi kong gaseng sa kasorka ba laro pina bang ayani ya kata ka assurance haka dinga day bat kajing tumu jongpi ni nagaseng MPUF ngina maila bakaralwe ka man syapo ka jala ka jongi na ni kamtam syapo is Giant District te nagara daw na kalen jongi ngila David Smith ka kami marundong sa Deputy Commissioner ban penpoy sya ka sarkar haka bayadai bat kajing demand kujongi bat kumju ban ai ka message sya pai ba jongi babu ya ki kali hamtam ki trok ba sisen balawan karalwe ki babu kali trok ki babu ya ki transportation lang ba ki trok ki dompas kini ke lado jikta shwa dan nagara daw ni quality ro ba kini dan matala